салом бинандагони азиз, бо охирин тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ шуморо ҳамроҳӣ мекунем. Дар ибтидо сархати чанде аз мавзӯи имрӯз 23 феврал. ҳукми махфии муаллифону ношири китоби ҳаводиси рӯзгори ман Абдухалил Холиқзода, Абдуқодири Рустам ва Сӯҳроб Раҷабзода аз озодӣ маҳрум шуданд. дар арафаи дуввумин солгарди ҳамлаи Русия ба Украина дабири кулли паймони НАТО гуфт ҳамбастагӣ бо Украина ба манфиати кишварҳои ин созмон аст. ва қарзро кӣ месупорад? Шабакаи барқи ноҳияи Ховалинг мегӯяд қарзи корхонаи давлатии тиллӯшӯӣ ба 3 миллион сомонӣ баробар шудааст. корхонаи тобеати дар тобеати вазорати молия ҳаст ва албатта баррасӣ мекунем. додгоҳи олии Тоҷикистон баъди 6 моҳи боздошт ҳукми Абдухалил Холиқзода, мудири беморхонаи Ибни Сино, нависанда Абдуқодири Рустам ва Сӯҳроб Раҷабзода, мудири чопхонаи Эрграфро эълон кард. мурофиа пушти дарҳои баста ҷараён гирифт ва маълум нест айбдоршавандагон дар сухани охирини худ чӣ гуфтанд. ҳарчанд раиси додгоҳи олии Тоҷикистон ин мурофиаро боз ва озод номид, хабарнигорон ба он роҳ дода нашуданд ва ӯ сабаби инро ба надоштани толори муносиб рабт дод. ҳоло баъд аз содир шудани ҳукм низ талош мешавад ки ҷомеа аз он бохабар нагардад. ҷузъиёт дар гузориши ҳамкорони мо аз душанбе. ҳукми додгоҳи олӣ нисбати Абдухалил Холиқзода, Абдуқодири Рустам ва Сӯҳроб Раҷабзода баъд аз зуҳри 22 феврал дар мурофиаи дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе содир шуд. бар асоси қарори додгоҳи олӣ, Абдухалил Холиқзода нависандаи китоби ҳаводиси рӯзгори ман ва мудири бемористони Ибни Сино ба 6.5 сол, нависандаи шинохта Абдуқодири Рустам ба 4.5 ва мудири чопхонаи Эрграф Сӯҳроб Раҷабзода ба 1 соли зиндон маҳкум шуданд. талошҳои мо барои гирифтани ҷузъиёти аз ин бештари ҳукм аз додгоҳи олӣ, пайвандони ин 3 нафар ва ҳамчунин аз вакили дифоъ бенатиҷа буд. дар бораи содир шудани ҳукми додгоҳ дар нисбати Абдухалил Холиқзода, Абдуқодири Рустам ва Сӯҳроб Раҷабзода нахуст шуда рӯзноманигор ва шоири тоҷики муқими Фаронса Зафар Юсуфӣ дар саҳифаи фейсбук хабар дод. ин хабар дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокунишҳои зиёдро ба миён овард ва барқиҳо ҳукми додгоҳро вазнин мегӯянд. ба 4 солу 6.5 сол маҳрум кардан аз озодӣ خیلی سنگین است. آنها به جامعه خطرناک نه. کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولتداری، مکمل کردن روندهای مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نه کمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است. یک چیز را نیز باید ذکر نمود که خود روند بررسی مرافعه در پس درهای پوشیده برخلاف ترتیب مقرر شده دایر گردید. از گفتن عدالت یا تا چه اندازه اشتراکچیان مرافعه به خصوص عیبدار کننده و ادوکات برابر بودند و اینچنین آنهایی که همچون کارشناس جلب شدند، آداب کسبی رعایت کردند و غیره مشکل است و بنابراین در رابطه به اعلان حکم سوالها و معماها بیشتر به نظر می رسد و این همه این مشروعیت حکم اعلان شده را نیز سوال برانگیز می کند. بازداشت این 3 نفر به دنبال واکنش‌ها و تنقیدها از کتاب حوادث روزگار من انجام شد. در این کتاب مؤلف عبدالخلیل خالقزاده خاطره‌های خود را نوشته و همچنین نظرش را از همکاری با ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان بیان داشته است. اما از این کتاب برخی از مقامداران بلندپایه از جمله سابق یاور رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه، سابق پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، سفیر فعلی تاجیکستان در ازبکستان و معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان انتقاد کردند. هرچند عبدالخلیل خالقزاده قبل از بازداشت این همه را رد کرده بود. دیگر اندیشان، نمایندگان مخالفین، ادیبان و برخی مهاجران در خارج از کشور بازداشت عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده آن را ادامه فشار حکومت برای سرکوبی آزادی بیان نامیدند. مولا رجب یوسفی، ارشاد سلیمانی، آزادی، دوشنبه. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر.
камаш дар як ҳафтаи ахир даҳо шаҳрванди тоҷикистонро ба Туркия роҳ надода аз фурудгоҳи Истанбул ба Душанбе бозпас фиристоданд. Даҳо нафари дигар ҳанӯз дар боздошт дар фурудгоҳи Истанбул ҳастанд ва мунтазири ихроҷ. Онҳо мегӯянд ин мушкил бештар аз як ҳафта боз идома дорад, вале дар ин муддат Тоҷикистону Туркия ҳодисаро расман шарҳ надоданд. вазъи мусофирони бандмонда дар гузориши аз бахши Мигрант Медиа ва дар тақдими Каймарсиато. اینها میگویند که شهروندان تاجیکستان هستند و اینجا منطقه ترانزیتی فرودگاه استانبول. از تاجیکستان به نیت سیاحت و تجارت و رفتن به کشور سوم آمدند، ولی مرزبانهای ترکیه اجازه ورود ندادند. قرار اخراج آنها برآمده است. تعداد شهروندان بازداشت شده و اخراج شده تاجیکستان در فرودگاه استانبول دقیق نیست. بعضی از همصحبتان ما این رقم را تا 50 نفر تخمین میزنند. نه مقامات تاجیکستان و نه مقامات ترکیه تا حال در این باره شرح ندادند. این حالت از 14 فوریه امسال سر شده است، بعد از 2 هفته حمله مسلحانه به کلیسای مسیحی در استانبول. مقامات در ترکیه گفته بودند که 2 گمانبر حمله را بازداشت کردند و معلوم شده است که یکی از آنها شهروند تاجیکستان است. و بعضی از مسافران برگشته در سفارت ترکیه در دوشنبه هم گفتند احتمال نسبت به آنها شبهه شده است، اما معلوم نیست در پیوند به چه حادثه. حالا آنچه شهروندان بندمانده تاجیکستان را نگران کرده است شرایط نگهداری آنهاست و هم سؤال آنکه ضرر دیدهشان را کی جبران خواهد کرد. شهروندان تاجیکستان از سال 2018 هم حق دارند که بی روادید یا ویزا 90 روز در ترکیه ایستند. ترکیه پس از روسیه و قزاقستان جایی است که شهروندان تاجیکستان بیشتر برای کار و تجارت می آیند. یک زمان پناهگاه گروهی از مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان هم بود، اما در پی قتل و بازداشت و حبس بعضی از آنها ترکیه را ترک کردند. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند که نزدیک به 7000 شهروند کشور در ترکیه کار و زندگی می کنند. بینندگان گرامی، در این فرصت برنامه پرچه از بحثی گپی آزاد را میبینیم که همکارانم در آن مسئله حاجی طلبان و حاجی زیارت را به بررسی گرفتند. تا کجا دعوت حاجیان به اینجا و آنجا و آراستن ضیافت‌های باشکوه درست است و یا تنها محفل است برای صحبت و سرگرمی؟ قبل از سال 2007 نسل کمونسول با خاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه‌های پردبدبه آراسته می‌شد، هم در دهات هم در شهرها. بسیار خودنمایی‌ها، زیاده‌روی‌ها هنگام بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نایها با خود می‌پیوست که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات خانم مذکور به نظام داربوده شد و قطعاً منع کرده شد. یعنی این از نگاهی اگر که ببینیم، از نگاه مردم شناسی که از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم، این یک خودنمایی، یک زیاده‌روی، اسرافکاری بود و خلاص. تشکر زیاد. محترم قاسمیان، نظر شما به این سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی از چی منشأ میگیرد؟ مرحبا. این باید باشد در همه دولت، حتی در خود تاجیکستان هم، لیکن محدود باید باشد، نه به آن حدی که به اسراف، یعنی این اسراف نامیده نمیشود. یعنی حاجی میرود حج، میآید، میخواهد که در این ماه خیر، ماه رمضان باید خیر کند. این ماه سراپا همه خیر است. خیر کردنش هم اسراف نامیدن غلط است، چون اون برادر گفتن اسراف است. دوستان عزیز، برنامه گپی آزاد روز 25 فوریه ساعت 14 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود.
барномаро идома медиҳам. Дабири кӯли паймони НАТО Йенс Столтенберг мегӯяд, кишварҳои узв ӯҳдадор шуданд ки барои бартараф кардани ҳамлаи Русия ба Украина кӯмак расонанд. Дар суҳбат бо Радиои Озодӣ, ки дар арафаи дуввумин солгарди ҳамлаи бедалели Русия ба хоки Украина доир шуд, Столтенберг гуфт ҳамбастагӣ бо Украина ба манфиати амнияти кишварҳои узви НАТО аст. ба қавли дабири кӯли паймон, кӯмак ба Украина амали хайрия набуда, сармоягузорӣ барои амнияти худи кишварҳои узви НАТО мебошад. бирандагони азиз, мусоҳибаи Радиои Озодӣ бо дабири кӯли паймони НАТО-ро дар шакли комил дар сомонаи мо метавонед тамошо кунед. зимнан дар арафаи солгарди дуввуми ҳамлаи Русия ҳамкоронамон дар душанбе аз чанд раҳгузар пурсиданд ки ба фикри онҳо роҳи ҳалли низоъ дар Украина кадом аст. аввал бояд гуфтушунид шавад. бе гуфтушунид ҳиче намешавад. бояд гуфтушунид кунанд, бишинанд, маслиҳат кунанд, якдигар қатъи ҷанг қатъи намешавад. ҳичи кора буд карда намешавад ҷанг қатъи. фақат як соли кругли ҳамонану бишинанд, ҳамашон маслиҳат кунанд. чихелайда мин вешна ҷанга акмо намефаҳмем ки барои чи ҳамин ҷанг бас намешавад. мо мехоҳем ки ҷанг бас шавад, тенҷӣ шавад, халқи ҳамин тоҷик бираванд, дар ғарибӣ кор кунанд, соҳиби як дандун шаванд. моро ҳаминро мехоҳем афаҷо. мо дуо мекунем ки худованд ҷанг нашавад. По поводу отношений России и Украины, только переговоры. Вот переговорами методы можно закончить это все самое, не военными действиями. Так поля ҷанг када мақсад техникаи худшона санҷидастиян ба фикри ман. دیگه اگون چه نمیدونم. من میخوام که جنگ خاتمه یابد که این از دست ما هیچ وجه نیست. шумо барномаи ахбори Радиои Озодиро тамошо доред. яке аз бузургтарин корхонаҳои тилобарорӣ дар ҷануби Тоҷикистон миллионҳо сомонӣ аз пули барқ қарздор будааст. сари вақт пардохт нашудани ин маблағҳо ки бояд аз ҷониби Вазорати молия сурат бигирад, ба фаъолияти коргоҳ таъсири худро мерасонад. гузориши ҳамкорам Маҳмудҷон Раҳматзода дар ҳамин бора аст. дар ҷамоати Шугнов ки дар ноҳияи Ховалин ҷойгир аст, 10 корхона ба коркарди тилло машғуланд. ин яке аз бузургтарин корхонаҳо дар минтақа аст. тиллои истихроҷшуда буҷаи давлатро пур мекунад. аммо қарзи ин корхонаи бузурги тиллобарорӣ аз шабакаҳои барқ қариб ба 3 миллион сомонӣ расидааст. статьяшон корхонаи назди Вазорати молия дар статьяшон ҷудо мекунанд, леки истифодабарашро аз сабабе ки дар онҷа хор карда буду ҳаво мекунад, истифодабари зиёд мекунанд, аз статьяро ман наметавонам. қарзи барқи корхонаи тиллои тоҷикро бояд Вазорати молияи кишвар пардохт кунад. вазири молия қарзҳои барқу коммуналиро як чизи ҷузъӣ хонд. ҳатто ӯ намедонист ки қарзи корхонаҳои зертобаи Вазорати молия чӣ қадар аст. имрӯз ӯҳдадориҳо байни корхонаҳои азими давлатӣ бо барқи тоҷик, бо хоҷагии манзилӣ коммуналӣ ва дигар ӯҳдадориҳои байни субъектҳои хоҷагидорӣ ҳастанд. шояд мавзӯи баррасии ин нишасти матбуотӣ набошад ва агар чунин ҳолат ҷой дорад, албатта мо корхонаи дар тобеати Вазорати молия ҳаст ва албатта баррасӣ мекунем. зам шудани қарзи барқ 3 маротиба боиси хомӯш кардани барқи корхонаи тиллои тоҷик шудааст. раҳбари шабакаҳои барқи Ховалин гуфт ки ваъдаи пардохти қарзро гирифтаанд, аммо то ҳол ин ваъда иҷро нашудааст. боиди ҳамин чиз мо қатъи маъмурияти корхона дохилӣ доштем ва ваъда доданд ки мактуб мекунем ки аз вазорат ба вазорат ҳисобӣ карда шавад ба ин вазорат, лекин то ҳол нашидааст. коркарди тиллои Шугнов дар охири асри 19 аз ҷониби ҳукумати подшоҳии Русия бароҳ монда шудааст. тиллои Шугнов аз беҳтарин навъи тилло дар Тоҷикистон мебошад. даврони шӯравӣ тиллои Шугнов мустақим ба Русия интиқол мешуд. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Ховалин. ба хабари кӯтоҳ, Вазорати нақлиёти Тоҷикистон дар як муроҷиатнома аз мусофироне ки нияти сафар аз Тоҷикистон ба Узбекистон, Қазоқистон ва Русияро доранд дархост намудааст аз хадамоти ширкатҳои ватанӣ ки иҷозатнома доранд ва бо ҳамлу нақли байналмилалӣ машғуланд истифода баранд. Вазорат даъват кардааст мусофирон чиптаҳоро дар терминалҳои мусофирбарӣ харидорӣ намоянд.
برندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را در همین ثانیه‌ها به پایان می‌رسانیم. تشکر که تا این دقیقه ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر را چون همیشه می‌توانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر خبری دارید برای ما نویسید. در 2 روز آینده برایتان استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.